yes reka twongere tubifurize kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo kugira Imana n'amafaranga abakunzi b'Intare official muraho murakomeye. Reka mwari mwambuze ariko ni ikibazo cyabaye hejuru ya tekinike ndetse n'ibijyanye n'imiriro. Umuriro rwose uragenda utubera ikibazo kuva mu masaa 3 za nijoro ubwo twabashije kubura umuriro kugeza magingo anga n'ubundi ukaba utari wagaruka mu ruhande mperereyemo. Biza gutuma ikibazo cya internet kiba ikibazo, biza gutuma n'imiriro yaba muri telefone no mu bindi bikoresho dukoresha imiriro ibura. Ariko nagerageje kugerageza igihe uwo mbonye ndavuga ati reka manze nageza ku bakunzi b'Intare official uko byitwaye. Ni muhumure kandi mugubwe neza kuko Uwiteka Imana ari ku ruhande rw'abaliberateri. Uwiteka Imana akaba akomeje kuba hafi y'abagambiriye kugira ibyiza, abagambiriye gukora no kubohora abenshi bakomeje kurenganywa na ya guverinoma mbi y'igitugu ariyo ya Gisegeti Chilombo. Imirwano irakomeje, ibice bigenzurwa na FARDC, umutekano ukomeje kuba mubi. Ndaza kubabwira amakuru agiye atandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri teritwari zose zabaye libere ndetse n'ahatari haba libere. Amakuru ngaya, amakuru nta handi mwasanga. General Dominique Ndaruhutse yashatse kongera kwivugana General Defender. Ayo makuru ateye ute? Ayo makuru bimeze gute? Ndaza kugira ngo mbasobanurireho uko byitwaye. Nawe wahushijwe ukumva ko ni ikibazo gikomeye kuri bo, kuri rya huriro ry'ibisambo ngo burya ngo abasangiye ubusa igihe cyose bitana ibisambo. Iyo urugamba rubananiye basubiranamo. Reka tumanzirize kuri iyi nkuru. Mu guhangana n'ibibazo bikomeye kwiyongera, societe civile yagaragaje ko impungenge zikomeye isaba ibisobanuro bifatika n'ingamba zifatika zigamije gusubiza umutekano n'icyizere byari byarazambye. Prince Wilonja, umwe mu bahagarariye societe civile muri ako gace wenda turaza tukababwire, wenda nkanababwireho nubwo agace ngo nubwo agace ka Skwima, aha ni muri Skwima, kavuga ko kari mu maboko y'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Umutekano uracyari ikibazo gikomeye gikomeje guteza impungenge abaturage n'abasesenguzi bibaza Skwima iraza kugenda gute. Ibibazo by'umutekano ibi byongeye kugaragara nyuma y'igikorwa cyo gusahura kibasiriye ikigo nderabuzima cya Skwima. Centre de santé ya Skwima yasahuwe na FDLR, FARDC, Wazalendo n'akagahuriro kabo kose. Kubivugwa ku ruhare rw'ingabo za FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka muri aka gace agaragaza ko iki kigo nderabuzima cyasahuwe mu ijoro ryo ku Cyumweru tariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2025. Imiti n'ibikoresho by'ingenzi byifashishwaga mu kwita ku barwayi nibyo byibwe. Ibintu byasize abaturage mu gihirahiro gikomeye cyane abakenera ubuvuzi bwihuse. Mu guhangana n'iki kibazo rero nibyo nimbabwiye, uwitwa Prince Wilonja yagaragaje impungenge zafite. Yagize ati turahamagarira abayobozi ba politike n'ubutegetsi kimwe n'inzego za gisirikari gutangiza iperereza ryihuse kandi ryimbitse rigamije kumenya ababigizemo uruhari no kubashyikiriza ubutabera. Aya magambo agaragaza icyifuzo gikomeye cy'abaturage cyo kubona ubutabera bwihuse, urumva, kuko ni ibibazo bikomeye. Ibi byabaye mu gihe mu minsi mike ishize ingabo za leta n'abambari bazo barimo Wazalendo, FDL n'ingabo z'u Burundi bivuga ko basahuye ibitaro bya Makobora, urabyumva, mbere yuko bahunga. Bikurikirwa
n'igarurirwa ry'ako gace n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo na Twirwaneho. Ibi byose bikomeje kugaragaza isura y'umutekano muke uterwa n'ihungabana rikomeye ry'inzego z'ubuyobozi z'umutekano mu bice byibasiwe n'intambara, kandi ugasanga ko igice kirimo Alliance Fleuve Congo M23 MLDP Twirwaneho ibi ngibi bitahavugwa. Abakunzi b'intare official se muraho komere cyane, uri kumva ko ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi mu bice byose bifitwe n'igisirikari cya FARDC, ibice byose bifitwe na wazalendo, ugupia, kwiba, kwica, violence ni ibintu bikomeje gukorwa. Tunarebere hamwe hariya muri Baraka uko ubujura n'ubwicanyi n'amaviolence biri gukorwa n'igisirikari cya FARDC cy'abakloshare cyabari aba batagira gahunda. Ubundi twikomereza n'amakuru, wenda ibintu ubona ko bikomeje kuzamba n'ubundi mu bice byose biyobowe n'igisirikari cya FARDC, mu bice byose birimo abakloshare, ubona ko ibintu bitifashe neza. Reka nsimukane n'ano makuru, manze nasimbukira muri sheferi ya Bwito, muri teritware ya Rucuro, muri groupement ya Bukombo, ahahana mu nkengero za groupement ya Bukombo na groupement ya Gihondo, mu gice twavuga cyegereye hafi na Parke National ya Kauzi Biega, ahari ibirindiro bikomeye bya General Autoproclamé mugize Caporale bita Dominique Ndaruhutse, aho yashwanye aza gusubiranamo na mugenzi we witwa Defenderi. Murabizi yuko ari operation ziri gukorwa na mama 23 bise operation Fata Defenderi, operation Fata Domi, operation Fata Mbitezi. Ibyo ni operation ziri kubera muri territoire ya Rucuro. Hakaza operation Fata Domi, Fata Jamari, operation Fata Noheli, operation Fata Nyeganyega, operation Fata n'abandi bayobozi bari mu bice bya territoire ya Masisi, mu gace ko muri Bashari Mokoto ndetse no muri Bashari Kayembe akantu gato no muri Oso Banyungu. Aya nama operation ari gukorwa n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Ngo muri hehe turahari. Noneho byaje kugenda gute ahangaha muri territoire ya Rucuro? Ni nyuma yuko abarwanyi benshi bo muri riya huriro ryabo rya CMC FDP, hakazamo n'irindi huriro ryaje kwiyunga riyobowe n'uriya Defenderi. Defenderi nubwo azi gusoma, nubwo azi no kwandika, yakuriye muri FDLR, ava muri FDLR ajya muri Mahima yo muri APSRS, nyuma aza kuba umushumba hariya za Kinyana mu Gasenyera kwa Sebukwe kwa bapiloti yepo, aza kuhava aza gukorera abamwane hariya ku monastere, ari nk'umusekirite acungaga kugira ngo abamayimayi bataza kwiba inka, uko bibaga inka bakajya kuzirira hakujya mu kirwa kiri hariya muri Ziarake Mokoto. Nyuma aza gufatanya n'undi witwa Kadamu, baza gukora umutwe witwaje intwaro hariya Imokoto ibutare ku monastere. Nyuma umutwe wabo baza gushwana nawo urahagarara, Kadamu aza kuba umuyobozi mukuru. Nyuma ntuzaraparanganishwa uriya Defenderi aragenda aza kwishana biti Kabaragasha. Nyuma yo kuva Kabaragasha aragenda arongera arikusanya, M23 ikimara guhaguruka aragenda afata abana b'inyamito bari barimo abitwa ba Gadi, afata bitwaga ba Mani, afata bitwaga ba Prince n'abandi aragenda ashakisha ububunda, bazamukana batwika amazu yaba mu bwoko bw'abatutsi. Yari ari kumwe na Inyasi, baraza batwika amazi Kabaragasha, barazamuka batwika amazi Burungu, barazamuka batwika amazi mu Rujebeshi, barazamuka batwika amazu hariya Ikirorirwe ruguru mu Nganzo aho bita mu Nkambi cyangwa munsi yo kwa Elize, barazamuka batwika amazu ku Mubaraza, barazamuka batwika ya mazu yo ku Nturo, barazamuka batwika amazu ku Muyange, amazu y'Ikagusa, bagendaga bakuramo amazu y'abo mu bwoko bw'abatutsi. Baramanuka baza biba inka zitwa Roezi Tegera zari hariya za Kabati,
ndetse habera n'imirwano, baza gupotereza abantu, barakomeza baramanuka bagera Sake, ibirindiro byaragenda abishyira Sake. Uwo ni Defender mvuga, uri Alias Dushime, ni Dushime Alias Defender. Abasake n'umwe mu bamburaga abaturage cyane, ahabonera amafaranga rwose. Hari nabo yari ari kumwe nabo, ari kumwe n'abari uriya witwa General Hakiza Alias Mulonda. Ndabona amakuru ariko sinzi ikinyamakuru cyandika ngo Alias Mulonda ngo wavuye mu ishyamba ngo yitabye Imana. Ndabikurikirana ariko nemeza ko ishobora kuba ari ibihuha by'ibinyamakuru bya Kinshasa kugira ngo byereke abandi yuko uri kuza muri 2023 nta buzima uri guhura nabwo. Aha, reka nikomereze ngewe Bemba Clever uko byaje gukomeza n'ubundi. Sake habaye nk'imyaka nk'ibiri yirirwa yidegembya muri Goma, aza kubona n'imodoka ari abakire bamutizaga amamodoka, ariko urugamba intare za Saramwe zikimara kwinjira zamwinjiranye Sake we narwangiye ukandagira mu mujyi wa Goma, ahita yinjira muri parike ya Virunga nabo bari kumwe bose, aricyo cyama kiwe abo bari kumwe, kuko n'umwe n'ubundi mu bakoze ubwicanyi bishe Wazalendo bagenzi be cyane. Nyuma yaho yaje uwo ni Defender, aragenda yinjira muri parike ya Virunga, intare za Saramwe zimukuramo, ziramwirukansa, aragenda ajya za Tongo, ziramwirukansa, ava Tongo asiga agafosi gake, arazamuka ajya kubana na Dominique Ndaruhutse. Ariko noneho abasirikare bakomeza kwiripotinga bari kwigira muri 2023, abandi bagafatwa bakekwaho gutoroka bakicwa. Uwo basanze nimero ye hari umuntu wavuga n'ushobora kubona muri Alliance Fleuve Congo 2023 bakamuca umutwe. Defender aza gutangira gukekwa na Domi, avuga ati bishoboka ko nawe yaba afite uruhare rukomeye mu kwa bano basirikare be bacika, ati bikaba biri mu nzira kugira ngo azagende abakurikiye akaba ari we ubohereza, kuko byagiye bigaragara cyane. Wenda navuga nko muri Bashari Mokoto, aho igisirikare cya FRDC igisirikare cya Wazalendo cyagiye kibasira abaturage b'abasivili, ndetse kikibasira na bagenzi babo babakeka ko ari bamwe mu bari kugambana, ndetse bari kohereza n'ingabo kugira ngo bazagende bazisangayo. Twavuga nk'abitwa ba Kivuruga bagiye bicwa, n'abandi bagiye batandukanye byagiye bigaragara yuko bagiye bicwa nabo, abandi bakaba banafunzwe hariya muri uriya mutwe wabo uyoborwa na ba Jean Marie Bonane. Ibyo rero uri kumva yuko bagiye bibasirwa cyane bakanicwa cyane. Noneho baravuga bati reka noneho natwe ibingibi tubikore. Yaje kurusimbuka mu buhe buryo rero? Dominique Ndaruhutse yari yamaze kumupangira, ariko aza gutegeka umusirikare umwe bita Andre, ngo ni komanda batayo ufite ngo special force yabo, aramubwira ati uze kumera nk'uteze ambushi Defender mu gihe arabari gutaha, hari ahantu yagiye umurase, tumudezarume, tumukureho na biriya bikoresho bye byose, ubundi noneho bizagaragara ko ari aduyi yamurashe. Defender yaje rero akimara kugera mu nzira kugira ngo abashe kwinjira mu muheno wabamo, hafi yaho Dominique Ndaruhutse nawe aba yihishe, aza kugwa muri iyo ambushi, barasana nayo. Gusa aza kurusimbuka, ariko amescoti ye 3 arapfa, ndetse no muri babandi bari babateze nabo hapfamo 2, urukumva ko ari 5. Baje kureba baza gusanga arabo kuri uwo Andre bari bamuteze, kuri uwo witwa Andre aribo bari bamuteze kugira ngo bamwice. Byabaye ngombwa ko asubira inyuma, ntiyabasha kwinjira muri defense yo yabanagamo na Dominique Ndaruhutse, kuko yaje gusanga muri abo 2 bamuteze ari abavuye kwa Domi, nawe agira amakenga. Ubu ngubu akaba ari ku misozi ye, Dominique nawe akaba ari ku misozi ye, bivugitse ko ntabwo bari ku misozi imwe kuko ntabwo bari kumvikana. Ibi rero nabyo bishobora kuza kubatezamo ikibazo gikomeye,
hagati yabo bo ubwabo, mu gihe nabo bakomeje guhangana n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo kitaboroheye, nabo ubwabo bakaba batiyoroheye. Urumva ni ibintu navuga bikomeye kandi bikaze kuri bo, ni ibintu bitaboroheye mu gihe bahangana na Alliance Fleuve Congo, nabo bakihangana. Donc nabo baba bivuge gute, barahangana na Alliance Fleuve Congo, nabo bakihanganira ubwabo. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Gusa wenda hari iki ni ikinyamakuru cya isizi ngo Entertina, ikinyamakuru cyandika ibintu by'ibihuha, aricyo kiri kwandika yuko ntuza uriya mwana uriya mujenerali Colonel Hakiza ngo yaba yavuyemo umwuka. Ibyo ngibyo byo ni ibihuha biba biri kuvugwa ku binyamakuru bitagize aho bihuriye n'ukuri. Aha, reka twisimbagurikire, ariko uri kumva ko hagati yabo ntabwo ibintu bimeze neza, hagati ya FR ya Wazalendo Siri Wazalendo. Bantu banjye mbabwire ko ibintu bitifashe neza, aho bo ubwabo bakomeje guhangana nabo ubwabo kandi batamerewe neza n'intare za Saramwe. Reka tujye muri Bashari Mokoto. Muri Bashari Mokoto navuga ko ibintu wenda ku ruhande rw'abaturage, abaturage bo batabaza bakavuga bati hari ibice igisirikare cya FARDC bafatanyije na Wazalendo barimo, ndetse na FDL ziyobowe n'uwitwa Omar, ni Omar uriya bamwita nde, uri kumwe n'uwitwa Kigozi, bari muri gihe gice cya za Ruhinzi. Bavuga ko babangamiwe n'umutekano muke bakomeza gutezwa n'igisirikare cya FARDC na Wazalendo, bakabura uburyo bajya guhaha no muho bahungiye, ndetse abana b'abakobwa n'abagore bagafatwa ku ngufu, bagafatwa ku gahato, bakabaviyore. Ati barasaba Alliance Fleuve Congo MLDP M23 kugira vuba muri biriya bice bya Bashari Mokoto n'ubundi bikirimo force zo kwa RCDH zo kwa Jean Marie Bonane, ko babafasha bakabagira vuba bakabohereza, ubundi naho akabaribere, ubundi nabo bakabasha kujya guhaha iwabo. N'abaturage bagiye bahungira mu bice bya Zagahira, abahungiye mu bice za Kibarizo, abahungiye mu bice za Gasheberi, abahungiye mu bice ndetse na Nyabyondo Rwashi, abahungiye Nyange, mu bice ibyo ngibyo abahungiye Karembe, basaba ko Alliance Fleuve Congo 23 yabarwano ikabirukanyishiriza vuba mu buryo bwihuse bariya barwanyi ba FARDC, FDLR, harimo na CRAP ziyobowe na Guillaume, ko bavanwa hariya muri kariya gace za Shibu, za Hembe no mu bundi buce buraho hafi, bagasaba ko bagirirwa vuba. Uno mwaka batangiye nabo bakawutangirana umugisha, nkuko no mu bindi bice naho bagiye babaribere. Ati barasaba Alliance Fleuve Congo 23 kwihutisha urugamba rwo kugira ngo babakure mu bwigunge, babakure kuri ziriya mbaraga mbi za Wazalendo. Muri teritwari ya Fizi ya Uvira naho muri iki gitondo humvikanye urusaku rw'imbunda ariko bidakangaranye, aho amakuru avuga ko ari abarwanyi bo muri Wazalendo bashakaga kugira ngo baze gutega abaturage bava muri Minembwe bari kwerekera muri Uvira kujya guhaha. Amakuru aza gutangwa, amaze gutangwa, intare za Sarambwe n'amadubu baragenda baratega, bakubita batababarira, baza gufatamo na Wazalendo 3 bo mu bwoko bw'abafureru bari amanze arabo mu kindi gicano naje ariko uziko hano harimo ijambo rya Mbitse munda, Jean Claude Habyarimana Mbitse alias Jire Murumba porte parole. Ibi ndaza kubyumva rwose,
abakunzi bacu, ndaza kubasobanurira mbabwire ibingibi byo Jules Mulumba ari gusobanura, ndaza kubabwira hariya yibereye mu gihugu cy'u Burundi, ndaza kubasobanurira. Nukuvuga ngo abashatse kuza gutega abaturage b'Abanyamurenge bari kujya guhaha, intare za Saramwe zavushije imyuna. Reka tugaruke kuri no nkuru ivuga ko hariya kwa Mutayomba abasirikari 7 babangara baturutse mu bihugu ni muri Kongo, ariko bari baragiye kuri formation militaire babashije kongera kujya kwiyunga. Nukuri n'abasirikari bafashwe igihe 23 yafataga umujyi wa Goma, bafatwa matekwa. Ubu ngubu ko ari 7 n'imbunduki zabo ku itariki 5 umunsi w'ejo bagiye kwiyunga muri unité zo kwa Mutayomba hakurya muri Walowa Roba. Bavuye muri 23 barambuka baragenda. Nukuvuga ngo ikintu mwagiye mwanabibonye umunsi we hari iminsi yatambutseho mzee igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23 Armée Révolutionnaire Congolaise. Nukuvuga ngo gikorana n'ushaka, ntabwo gikorana n'udashaka. Mwarabibonye General Emmanuel Sultani Makenga agenda akaganira n'abasirikare akababwira bati Croix Rouge izagira hano, abazumva bashaka kugira ngo bajye gukorana n'abakroshari Kinshasa, Croix Rouge izabandika. Ni nayo iri muri no processes, kuko mwebwe muri imfungwa z'intambara abafashwe. Izo mfungwa z'intambara mugende rwose mujyi Kinshasa, kuko twe dukorana n'ushaka. Ariko mubafashwe matekwa ugumva ko azaguma hano n'ubundi agakorana natwe, azahagume tuzamwakira neza. Abiripotinze kuri twe babahereze training yihuse vuba umundi mujye mu kazi mukorane n'abandi, muve kuri centre de formation mugire vuba. Ari kubabwira bivugitse ngo nabo icyama cyari cye kirareba gisanga kugira ngo gikoreshe umuntu ku gahato ni ibintu babigoranye. Nibo babandi n'ubundi ndi kukubwira bagenda nk'aba babonye nk'aba 7 batorotse baragenda bajya kwa Mutayomba, ariko bara no gushakisha inzira kugira ngo bigire muri force zabo, banigiri wabo za Kamina za Kananga za Equateri, bafata inzira bagende, kuko biragoye cyane kubona ko umusirikari koporo private wavuye muri Equateri aza gufatanya n'intare za Sarangwa akaza kurwana mu myaka 25 afite. Ntabwo azi ngo azaba ari kurwanira iki, ntabyazi, kuko ntabwo yigeze ahura na kakarengane k'umwana wavutse avukira mu nkambi mu Rwanda cyangwa muri Uganda, muri Kenya n'ahandi, akabazi kiwabo ari Masisi, ariko atakandagira mu by'iwabo azarya bya bindi yagenewe na HCR. Mu gihe wa wundi wo muri Equateri yagiye mu gisirikare kugira ngo ajye guhembwa, iwabo nta n'intambara iriyo, nta muntu iwabo wavanywe mu byabo, kugira ngo uzamwumvishe yuko intambara ari ya liberation, ari intambara yo kwivana mu bwigunge, ari intambara yo kugira ngo agaciro ka kiremwa muntu kaboneke. Biragoranye mu gihe azi ko nyina na se iyo bari kurya bakaryama batuje, azumva uko muri este ho bigoranye, azanatoroka agenda avuga ati ngewe sinshaka gukomeza kuba muri no ntambara. Atabari kurwana, urabona Wazalendo bari kuvuga igiswahili, M23 kavuga igiswahili, niba ndugwe bakuna pigana. Azakubwira ati twebwe rero twaje gushaka umushahara, abangabo naho njya, afata inzira yigendere anatoroke n'ubundi. Ibyo rero akaba ari byo ubona ko afande Makenga n'ubundi yavuze ati ushaka azafate inzira agende, nawe uzamutangira Croix Rouge bazagira ne Rumangabo. N'ubungu bari kubandika, ubundi muzafata amamodoka tunabaherekeze, mugende mujye kuri aeroport ya Mavivi, mugende mufate indege mugende. Ibi ngibi byo abasirikari bamwe na bamwe bafashwe matekwa bari kwiripotinga bakajya muri FARDC, ariko nta n'umwe uzasanga akomoka muri Este. Niba abandi bo muri za Equateri za hena hehe babona yuko intambara yo muri Este
cyakora wenda harawundi nge navuga nge nka Bemba ati nabagarukira kuko bariya ntabwo bazi ngo bari mu bikibo bo bagiye mu gisirikare kugira ngo babone amafaranga baraje bagiye kwibona baba bafashwe matekwa n'ubundi bagiye kurwana muri este babafashe Alliance Fleuve Congo cyangwa bagiye muri Wazalendo bagume ino kandi iwabo ari kure bazi ko atekanye nago uzamubwira ngo liberation azakubaza nk'ibiki kuko kagahinda na bya bibazo byabayeho we ntabyo ahura nabyo. Bakunzi rero b'Intare Official, reka dukomeze tubashakishirize amakuru uko byitwaye hirya no hino tuyibagezeho n'ubundi amakuru yacu nakagaruka mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo mugire Imana n'amafaranga Uwiteka akomeze yibanire namwe.